any extra production beyond iria ciana cia iranywa tondu matura inire ciana itiheagwo kahwa black ciana iheagwo na iria uguo yo ngiona ko kinjua iria kahwa kena iria wonekaga tori mwana tori katakana tondu ciana icio iheagwo iria na ikaimwo kahwa nginya igakinya handu hariho riu kahwa kana takari ka mwana mukura kana mundu mugima okay koguo bururi ucio bio orientation matikanywa iria riria magathondeka ni ko export maka export na the easiest way ko export ni ko export the nearest countries nigetha makoma mari competitive nigetha mundu uri Netherlands ndangiciria kureheria Kenya na akorwo ari competitive gukira mundu uri Addis Ababa akireheria Kenya to no riuke na rori no riuke na there are many ways to we are neighbors mafururi mara magita wathi Tanzania magituika ne matigithia kureherio iria matwendagiria thaici to ne matwendagiria concentrate ne matwendagiria seed cakes mauga ne mako grow dire yao consumption yao degima hari 40 ethigana consumption yao dire 40 at tondu material hari indo cietagwo gwiciria thini wa economics kidogo tuhuti hanini hari kindu gitagwo elasticity elasticity kuga atiriri ati mugate onginyihio ciringi na uma ciringi 50 ungiuma ciringi 30 ri we no ria migate 5 tondu no ka ciringi 10 uri uriaga yo ikena tondu no wathie bei thi no ndungiuga ati tondu ndirahuthagira ciringi 200 hari migate 10 ri na uyo ka ciringi 40 ri riu ndiria migate 6 hari handu hakinyaga ugatuika uguthio na bena kuria uriaga uguo kunyihia thogora gutinatuma urie makiria iyo niyo itagwo elasticity na kwiru Tanzania ri iria ria kuongerereka ri ritigatuma habits ya consumption icenjie ugithia Arusha uthie Morogoro uthie Moshi uthie Dar es Salaam uthie Shinyanga uthie Mwanza kuguo the andu ngamaretia kahawa kana magetia chai rangi ukona matire mena Swahili culture matirenda kunywa chai ria tunyuaga riu bururi oneka tonyuagwo chai a bit na Uganda uguo ndakuonia uria neighbors ira twena uri metereire muno ithuĩ turemo nĩguo produce iria matunengere tondu matire no hoti wa kunywa iria riria mena potential ya guthondeka nwanyita riu tuthie mwena wa Uganda na kwa Uganda ri kwina another different dynamic bururi wa Uganda arimi no marithagia ng'ombe nyekini arimi batikomo mare ikonyekini huria u produce go iria muno habia iria thini wa Uganda ni mwena wa western tigana ici ingi ni small holders aria maithagia ng'ombe nyingi muno na ni mathi magitigana na ng'ombe ici cia hia nene iria cietagwo Museveni cows ankole makajia ugakora riu ng'ombe iria ciekuo ungoya bathi uthie to guthie Rwanda uhituke town ni etagwo Mbarara ugithie towards town ni etagwo ugithie etagwo Fort Portal ugithie turathie border ya Uganda Katuna etagwo Fort Portal na Katuna good ni ukuona miena yeri urona cienine ne muno ng'ombe ikiria ng'ombe ira ria ku ri ti ankole ni Frisians tia mahea etiria cia hea ihia ri cire guku barabara-ini na a few people no ni rathi igicenjagio rathi ki high milk producing uguo dynamic ya Uganda ire gituma matu heiria ni na maita meri iria ria riko riega ukira ritu in terms of quality na twirago tutikauge uguo no niguo kuri tondu ng'ombe raria nyeki ndihana ng'ombe raria machicha ng'ombe ngemenya kuria machicha quality ya iria riayo muthimirwo uguo mundu ura feed ng'ombe nyeki aina iria haya quality gukira riaku riria machicha ri ni hinya muno mundu akiuga ati ni guthondeka cheese ria thondeka chai na ria thondeka mara ri beyond how ni kwa tuka challenged guthondeka indo ingi higher level kana solid product no mundu ina cheese mundu thondeka cheese akwenda iria ria ng'ombe iria ganyeki kana ni kwiharira iharagira kana ni kureherwo rehagirwo nyeki no ng'ombe uko na iria better quality na risk ya toxins hari ng'ombe tararia dairy meal iri thi tondu ya huna na ndurenda ati produce ati ikinye hard level no ginye ndurame challenge ati produce maximum possible urende produce kiria nyekio igitume produce uguo ndo shimati ya ng'ombe dairy meal na nikio wonaga makiriho ciringi 26 maga celebrate guku ngiriha murimu 26 ni kuhingara hinga tondu murimi cio ne ahire dairy meal cost yake ya production acoka diagira supplement nigetha challenging ng'ombe no emuhe iria ringaingi ahote gucokia mbeca nake murimu wa Uganda athithie ng'ombe nyekini agacoka gakwira aheo to pellets no ici no survive itari na dairy meal uguo kigo dairy meal nduro igwa carbon ati theremete kendia dairy meal thini wa Uganda koguo hena undu maita meri hena uhoro wa gutuika ati mena iria better
quality, na number 2 mara produce iria at a lower cost. Kogo ngama produce lower cost niko mini mage kona iria extra moke medie guku ni makuhota ginya kuraga maikome no hoti ni makuhota ginya ko diminish kana ko reduce potential ya dile ya guku tondu ni mara tuhekiria turenda at the price we want, you get. Kogo tuligishe irio ni mafururi matatu magihota gutuma gutuheria ona twikotwa na ngombe completely, and yet need the highest consumers in the region. No neighbors mariridi magika just a few elementary steps cia ko develop sector yao ni matu supply area na ni okay tondu thini wa international trade tutienda kuga ati florida nduka import tugatware florida ndukendia guku ndukendia guku tuyuragia atiriri tungitwika tutiendia iria ri arimi aria mane magaio muthi magika atia, what would they do economically magikorwo magika atia? Na muthenya ungi ngwicio yura no ndire nyandikite ati thini wa Nyeri county in the next 3 decades no, in the next 1 decade 30% yale mia mari ngombe thaici magakorwo makiureria ndukaini. Na andu my comment muno makiuga ati 30% mundu wothe ureiria uringo kagombe gake thaici utari arimi acio thini wa miaka ingi 10 aigiao dirauga majority a good number like 3 out of every 10 ni magakoma magithie ndukaini kuria wina iria kugura iria uguo ni ukona town to nini turetwo ni Alex Gatumbiro tukianjia kugia na demand ya iria ati mundu arauga mushidie na ngombe no ni thia ndukaini ngagura ona kwa riumago within the area no ni ru the net buyer dira production hanini rikugura diragura. That is what we expect. So gap yore ega occupy wo muno makiria ni neighbors. No Alex no atumakia muno muno ni ndumwe wao ati andu aingi turakiona na ngombe guku igwe mundu aikuya ukawone ngombe gwakwa ukirorere maundu ati ni arimi athumu tondu aikorwo uria MD arauga haha kuria mundu ni akuhota kurekia ngombe ciake irie nyaki hoine igathie kanyua mai ari kama guku ri ndatara maundu maria mothe nginya nyamu ingitaiguire gitwo blood cake irekirwo mutuini ri au na hoatea to thumu to gwikorwo tukirima guku thumu na yu nenda igwa maina ni okaga tumbiro no aringagira na hau ni gituigaga kingana hau kwa no hau hakwi na gwitu ko no nginya iko ni okaga na hau gucera icio ntu ukiaria twi ofu ndukaugira ndukagwika by the way jeka ana mama tunyo constituencies ni protected in the constitution icio ni protected icio itingehera lewe gwiciria no tuthome ne ndathikiririo ria bwana Maina uga na ni wega no nyingi no tuthome tuone atiriri my argument igwenda kume based on economy kiria on modeling, business modeling. No etirwo Kimure University riu no nginya tugwete ciugo irona nia twi hau ona cia kwendia guoya na cia kwendia guoya business modeling. No igwa Africa ra produce 5%, yeah riu kuwa iko tra produce 5% ri digwishia not to borrow maundu maingi muno best practices within Africa mari hotonge bolo tarau macio bwana Maina agweta uri ongereiria na nyeki o produce iria riega ta ungetara iria riria producer wotene andu itu ma producer iria na nyeki ya wetima iria riu ria ithaka ona ni ungenyure ikopi igire ithaka muguno ni tukwenda riri turore atiriri na kuria 95% kula produce iria ri kula produce water ito ni kuonde twe committee na iria riu nirio riri chance na riuka Africa. In fact already ni ria beirie guka tuone atiriri andu acio ni marahuthira concentrate, andu acio ni marahuthira kindu tutaga forage concentrate ratio, andu acio ni marahuthira kindu tutaga kiboot system kana eno ege ya Netherlands etagwo ate feed centers tegidone teginya Israel uria muki kana amalai uria utara amalai marali magathondeka tuhana bururi ri tondu demand ya iria ni rongerereka ri tungiruta iria ritu bilioni 5 atia tuthie bilioni 10 in the next 10 years tuhana bururi tungiagwiciria uguo riu ni utukwambiria gukorwo na inputs cia iria no uria tungi hota gwika uguo ri ni twike nyamu cietagwo strategic actions na coke twi Kenya mwingi cietagwo social actions. Strategic actions tuhana Kenya ri turore atiriri bururi uni ata tugwika to double the milk production